Mātou te vi I ala voelo mātou tua le nei fiafi. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Mātou whafte I atu ono le nei aso mātango fie. Wa e whaupopoina hui aso lo mātou wola. Awa o mātou mo le nei aso sa mātou iei fo I au mga luenga. O mātou moli mawina fo I le tua. Le mātalasi o wau ngā luenga mamana. Sa mātou wola, ma ngā lulu e ai, ma whaia o mātou tiuti. Mai lava I le oswa o le lasi, o mai fo I le nei e fiafi. O malu mai le pong sā, o mai le taimi e malo loa I au tangata. Awa alanga ina ai le leo le vi inga, o le whamanu mo le whanitanga. E whaafta I atu ai le langi uma I a te oe. Ono le mātalasi o au ngā luenga, o mea mamana ma mea silisili wa e whaia moi mātou. Te leo au whaamnianga le tuana e whaamnui ai mātou. Mātou mau ai fo I le nei teimi mātango fia wa e teitai mai elo mātou wola. Le soifua au tangata. Whaia fōna mātou whaataunuina le nei Paul Kalame e peo na māsani ai. O le mātou te whaaftei te lele atua I vi ia lau swafa. Vi ia lava oi mea au pito alunga. Mātou whaaftei ono Iesu le whaoritanga. Mātou mau ai o le whamoe moe au mātou iei le nei lo langi. Mātou tuina atu le nei teimi a toe se anga le lei fio mai te whaau mai le mātou mta upu. Whaau mai a te au anao se au auna o le alawa o le leo e whaia lo finangalo. Te whetalai mai e sau noa le nei pō. E whaongaina le tangata whatau ba. Whaau le whalongolongo au tangata. E le nei fiafia o mātou sauni mātou te whalongolongo le mātou mta upu. A mateina lo nganga pa ia e whai ufo I oe mea oma. Ia vi ia I lava oe le atua. O le tamale alo me le nganga pa ia. O le alefa ma le omeka. I uatu ia to e mea oma. E vi ia I pea lo swafa e whavavau. Ono Iesu o mātou te talo atuai. Ameni. Ia vi ia le tua le fiafi sa moi tātou whelo inga fo tātou mafuta le fiafi. Vi ia le tua I lona anga le leima lona lofa. Matalasi mwhaion te tai mai lo to soifua ia malo wola. Mwhai fōna maua le tātou mafutanga. O le tātou whelo inga ala le tātou mafutanga. O le Paul Kalame. Ua whaingoina o le tutu o le upenga I le loto. O la auto ona fol nei poni fonti e fo le atatu tel no e moli atuai le finangalo le tua I sau fa fonga le nei fiafi tal sia ia fai le ama ma ai fai mo so sani ya toe fai mo fa mianga ya toe le au nanga le nei fiafi e fa manuia le tua e lau fa fonga ma lau mai mo le nei fiafi patalo fa tu le ia le silasio si o tatu tunu sunga I whawhengainga ma siofo I sos tovine o lo mafuta mai. A talofo I tupu mai o si o tātu tunu. Ta māma tina mātutua. Pa talofa at foi nisi o lo mafuta mai tono mauta ngase. Tono o whalipuipui. Elenga ta foi lea o lo ngā lulu le nei fiafi. Pa talofa at iato uma to uma le nei po le swafo Iesu. Le whangaloina le pa ia male mamalu o si o tātou tunu. O lo ta ape le nei lo langi. Nofo ai mau o no le sailing o le manuia. A ta alofa ia tau nei pōpo whea lava se tunu o le mafuta mai ai. A ta alofa atu ia tau e malengang whaaloalo. A ta alofa fo inisi o lo asi mai tonu au kila nei. O na o mafutanga e ngata foi lea o whailo inga a inga ma. Whala lawe fo le soifuanga o mwhai ai o na maua fo il mafutanga. Ia ua mai e fo ilo soifu te tai mai o ala I whainga malanga mwhai fo na e au mau tonu au kilani nei vai tau o le soifuanga. Pata alofa ia te oi nei fiafi. Manu e fufuanga. E fu steimi e toi te liu atu. A inga manuu me o lo au maumana no fai. Pamani ele tua ia te oi. Fai fo e niso malanga mai si o tātou tunu pelo Samoa e Asiasi mai a inga. Me se fo si inga mai ia ma. Fala velava o soifuanga nei.
atalofa ia to nei po pe was temi mo mo nei fta fa fonga mai el tatu por klame nei o le tutu o le upenga le loto pa tol fa talofa tu ia to nei fiafi ma lo le soifua maua ma le langi ma kamlia le to ia to e atalofa sunga ia sau ma nga luet fo imsau nei fiafi to tuina oe kamlia le to ia sau ma le ainga ma lo fo ia te le tiutema nga luenga ia mese fo to tuina o to le aso ma le aso ia mese fo la finga luenga redo Samoa ia le to nei fiafi fai fo na te tai mai lo tatu wola tatu sawalinga fa te usanga leo tatu lia mai le masina lo na fa le te usanga ia sili ai tatu o lia mai fo ia nei aso maliu vai tau o le paseka ia pole e seta foi vai tau e fai lunga ina le lo langi fa tau ina ai ia le saunia lo tatu li o Yesu Keriso o le fa o le tanga ia le tu ina tu lo no soifua ina iose ili taulanga e fa mangalo ai tatou o tangata sala ma tatou sauni atu ai mo le manuia umona i sauni e lontama o le manuia o le ola e fa babau soevi ia le tua tatou iel nei fiafi o tatou fa solo atu ia e le fa wawina o le tatou mta upu amata mai taluai o lo tatu tala no le nei fiafi ia pon nei foi nai nei vai aso o tatu uia i teimi o popo nga o Keriso Yesu le sa tatu amata mai ai le vai aso na te nei o le tatu te fia tala no i le ngata o aso ma mea na tutupu ai ia a o le i o atu i le whaasata rino Yesu lo tatu li faola ile aso le paseka ile te usanga lava le tatu te fata weina o le ti a tolu ile tala fa solo pito sa tatu amata maila ile vai aso na te nei i mea sa tutupu ile vai aso i lumatu o le aso sa o le laupama o le vai aso le ana amata aiona malanga mai Yesu mai Kalileia ina ia toi fia fo ia tu o ia iutaia awa wa ia sil fiena wa lata mai le taimi o na taimi muli ai fa sa torina o ia le sa fa ngata mai el tato tal noanga por tato mtau pule wa yaso ona te nei sa tato ngata mai le aso to nai ia po le aso fo ilea e luma mai o le aso sa o le laupama lea sa tātou whailungaina na nafi. Le la sa tātou ngata mai ai le astonai. Le an tātou tala noa ai o le aso le na whaatuina ai e Yesu la salo lana wō mai leoti. Ia i se taimi o le fiafi na ua mai ale. E na ua whapenao na ia anga i le fiafi leo le astonai. Ia mai ale sapati mai le tau le ono i le fiafi le ana tupu ai le vaenga tau ale tatu tal noa ele mena tupu i le asto na i lea ina ua fatuina Yesu ia la salo mai le oti ma o le tusia i le tusia Ioane salo a silsila i lau tuspa iolo iai le tusia Ioane o lono mtau pus fulma le lua lono fai upu mua ma le fai upu lua na iei upu fape ua maliu atu Yesu i pētania a o toe ono aso i le fai le paseka mai sa iei fo i la salo na oti na ia toe fatu mai a teia na ie uoti le asto na ilea tau lia ese le mea na iei le tuunga mau la salo ia aina mai au na fai le fatuina o la salo mai loti ona fa mai la ia le o le faitaunga e peon tatu faitauina mai le Ioane evangelia Ioane sulu lua lo no fai mua ma le lua ona toe maliu e leo Yesu o le maliu leo Yesu i Petania o le toe fo i leo o ia mai le tuunga mau a ngai i le mea o lo no nofo po le ainga po le fale foi
o la salo ma ona tua whawhine e tō lua o Maria ma Marita. Fōlinga mai la e le lopo sa iei se isi mea na ngā iei Yesu mai le tuunga mau e pei ona saule whamatalanga na toe fo'i mai o iei pe tānia i le afi lea wa manu lama le afi o le astona i lea. A o lea e alu a ngā i pe tānia i le meolo iei le fale e fo'i atu la Yesu a o la fo'i wa iei ma la salo i lo lātou fale bo lo lātou ainga. Na iei le whai upu e lua e whapea. O na sauni ai lea i lātou o le whainga ai. Mai ai lea mea. Na au na e fo'i Marita a o la salo o ia o le tasi o e na taa oto e ai whatasi mai ia. O ringa le o whai se a little celebration after the resurrection of Lazarus. And now Jesus returned to their home and do a little feast, a little celebration. Whaile lato whainga ai. E loa e loa ia Maria i le melea. Ia mau loa vai o Yesu. Leo lo whamataleina mai i laloifo. I laloifo o isi whai upu nei laloifo. Le whaanga e tia o Maria i le mea ua. Ua whaia Yesu. Ia, lana, na iau uai ia a ao Yesu msoloi i le fiafi lea. Na leipe atango e whaitau se where tātou teimi. O le aso sāla lea na amatai, le aso sāla lea na nafi, lea na amatai le mea ta o le vai aso pa ia, the Holy Week. Ia po le mea fo e ta o le vai aso o pōpua ngā. The Passion Week po le vai aso o pōpua ngā ma whainga tā no o ia Yesu. O le tusi la mātai o lono mata upu e lusu maltasi. Ia o lo o record ai, ele na o mātai o lo record fo i mareko. Ia mea na tutupu i le vale a mise lava o le aso sā lea ua. Tātou o te ele tātou whasolonga, le aso sā lea o le laupama. Tau le la lena momoia i lava Yesu ma on so o i le fale o la salo ma on tō whawhine. Ona malama lo lea o le tae au o le aso sā. Ia, o lea e whai mai ia lea amatanga o le whaitaunga i tusu singa la lea mareko. Whai mai ua la talata i lātou Yerusalema. Ronoinga o lea uo ese mai lātou mai petania, ma tau lia lua maila, len tātou tāu e lesi pō. E lua maila ia le vā o le sau mai petania a ngai i Yerusalema. 2 miles, ia po sifuru lima foi se tātio. Mai wala talata i lātou Yerusalema. O no o lea i Petefake i le maunga olive. O inga le uai, tua oi lava ole. Le ua o mai i olive, te le maunga olive. O na awina tua i lea e Yesu o na so o to lua. O whape atu i nā o tuia o lua. Lua te o atu i le a ai. O lumana i o lua. O na iloa tua i lea e o lua o le asini o na noa. O lana tama foi ua whatasi maia. Lua te tatalaina i le tai mai ai i a teau. Ia, na, whitaua i lalo lana whaisina umi o le whitaunga atu i lona e te malam lama. O lea la ua o i le tai o le usa. O lea la usa vavali atu alatu le solo tau atu i Petefake. A wina loe Yesu le au lii o la talata lava i le ai o e a mai le asini. O le asini fafine malana tama. Tai mai le asini la titi po o le tamai. E le i whao ngā ina pe le i tie mo muai seisi. Nia, na isa wil whamtalanga na o le au so i e tō lua. Ioane ma Peteru te tala mai le asini a mai. Ma te o i. O le ana plane le iai ia le solo lea la alu. O le fu o te tumu mai le moto tangata lea na uta ua lesi po le na muli mai Galileia. Ia Yesu, le lopo fel mena no nofo ai ma paka ai ma su ele me moel tangata ia. Wa le wala to iloa.
tāua le aso le la so le fona la to moli mawina le fatuina Yesu o la salo a le la ua o le aso sa le ua o le aso sa o le la ua fataunuina ua wala tuloa e o le teimi tonua le o le teimi e fataunuina ai ia le valo anga le profeta o Sakaria e ala la lea i le asini le ti atu e ti atu ai ia Yesu o le tupu o malama le lei lava la tangata ia i le mea lea o tupu ma le mea lea o le ai o le atupu i le aso lea le ala la lea na muli ai la tau e fia mata ma o la tau fia moli mawina le mea lea o le atupu i le aso sale la aso so ai o le mea la na tupu o le lava o ke naisi le lei lava Yesu le solo po le porsesio e ti e Yesu le asini muli e tuai ono so ma watu ai mo le solo o le moto o tangata lea tu tele o le muli atu ia Yesu ia o le ala watu nei ia le solo leu ti e tuai Yesu le asini e anga isa o lava le ti e atu Yesu le asini lea i le fai totoa lea i sa sae le whaasanga sa o ai le maunga leo o liwe e anga i ai le alu o le asini e matau lefo o le ai mana malama le leia tangata iutaia ia le watu nei le solo tangata ia no mai karilei a le fo ua wa e matangata o le area tangata ia no nofu tutonu o Yerusalema o la vai atu o le Sakaria iwa lo no fai upo iwa lea le a e anga ia tu ele asini e se au lato la te fatalitali lava le alaso e ti e tuai se tangata i se asini e anga i le fai tu toa lea i se sai po le fai tu toa fo inga ngae pe ona fai ngoa mai ai e le tusia ne mia a leo vai atu le motu tangata walu atu ale le solo o ia fo le tamai lea i le asini e alu anga i le fai tu toa lea i se sai malanga o le fai to toa lava lea o lea e valu ia ina e le profeta Ezekiel e ui e tuai le mamalu e toi fo e tuai le mamalu o le atua e tu tonu o Yerusalema mai inga ngae po le tu se sai tatu te feita wina le ia le Sakaria na pa tatu le Eskelu na pa tatu tau tu ai le te fa mo wina i le mta upu fasulu mo le lua ai si o tatu tala noa ma si o tatu va aya ngai si o tatu feita wina la vale le fata wina o le upu al perfecta nei o Sakaria danga ta o tele o i le e tau nu le sale o le lopama o e foi ona o le toto o lau whengainga o te tuai ia e matua fia o e le tama whawhine siona ia alanga fia o oe le tama whawhine i Yerusalema whauta o le aluatu lo tupu ia atoe o ia o le ami o tonu ma le whaola e anga malu o ia o lo ti e le asini o le tamai asini foi mian ma luifua e lalo le whamautuina ma le whaatawina o le perustanga le Sakaria mta upuiva alona whai upuiva a le alau waitangata Yerusalema waitangata iutei o lea ua aluatu le asini lea ai lu sa o anga il fai tu to le is a sai e me tau riela sa tali le leia tangata Yerusalema tangata Iuteia le fio atu Yesu le asolea e ala lea ile sa fola la Obama fola la tu ofu fati maila la au ala langa o sana ile alo Davita ia manuia le fio mai le swafo le li o sana i mea o pito lunga. Ia, o sauma mai lau lau pama le, vai lau pama le te opo e loa mai, langa lan mea mata, whaintanga i loa le background screen. Ai, o le lau pama le anafi le, e le mātou fo i whaidonga ino le sa lau pama. Ai, e lo na tāua, e le whi au e mai le la lea po o le lau pama le sa, whaina whaisau lau pama nafi. Te mna o i te loa, le tāua o le winga o le lau pama. Au mea na o tangata Iuteia i le aso le anafi. Fati mai lau pama malulu atu ya Yesu, ma muli ya teia, ma ala langa o sana i le alo Davita. Ia manuia le fio mai, i le swafo le li, o sana i mea o pitolunga. Anyway,
Happy Palm Sunday. Fa manu yatu e uia wa uma le aso nafi. Ai esel ta ua o le aso sao le lau pamo ya tātou Kirisiano. Fa no noa na nei. Matamata i New South Sao New South. O loo faise celebration na nai tangata Ukraine. Ise no fuanga e to tele tangata nei ai. E pala lasi e pomo pe lua pe tolu. Lucia ana nei a. E tā ua fa pe ova le lua se lau tangata. Na whioti ai. La vea i matamaiti. Fa fini. Tangata ese different ages. Tangata matu tua. Naita la vau. O loo ala langa. I le aso sao le lau pamo. Lo latu whailunga ina le lau pamo. Naita ngata Kirisiano. Tau tia le leanga o le lau langi leo tatu iai. Tau tia. Very evil. Se lo langi leanga o se lo langi matua tumu le amio leanga. Maba i el to telo tangata. O le telo le meo tia ilo loto. O fatu le matua inga. O tia lo loto. O le ula pama o le au sau te sau ni mai lau. Polkalame. Ai tau mai. Feoti o le fe e ma celebrate le aso sa o le lau pama i tono Ukraine. Ai to uruai pomo. Feoti e ingai tangata. Tau tia. Very sad. And what an evil world that we are living in now. Tua leanga o le langi. Talo fai nai tamaiti. Talo fai nai tina. Talo fai nai tangata. Talo fai nai tangata Kirisiano. Ti atu Yesu le asini. O le asini. E sui e le solo fanua o le taua. E fai lo mai ai. E se winga o le asini ma le se senga ma le solo fanua. Wa ele manatu o tangata wape. Sa taun ti e mai se solo fanua. Wa le tupu. A le ese senga. Wa lai o na le ti e atu Yesu e se solo fanua. O ne fai lo mai ai. E le o sau Yesu e fai se taua ma se malo. A o lo sau o ia i le file mu. Se se fa punga e le o sau e fa o mtia Roma. A o le sau o ia o le tupu o le file mu. Wa fo atu nu se sa e masani la le latu tu fa lenga nu. E ti atu le tupu le asini. Ai le o se solo fanua i le aso e fa loa ai ia pe fa o fo o ia fa matupu. Ai sa e ti mai le asini ai le o solo fanua i le aso e fa o ai. E fa loa mai o ia o le tupu o lo sau e mai le file mu mo le malo. Sa fa penale tupu Solomona. O lo tu sia le tupu. Mo tupu o lo na mta mo mua lo na fai po tosu ma toru. O lo fa pel fai te wina. O na fai atu leo le tupu ia i lato. Po ta vita i au auna. Ina o ia o tou ma o tou. Ma o tou o na. Ma fa ti i lo uata. Li o Solomona i lau lava a sini ia po le falata. Ma ta ifo ia te ia i kiona. Ma ia o tou whaau ua ia te ia. Wina e sa toka le faitau lang sili mana tano le perfecta. Ale mena na tupu ya Solomona. Pa pena fo ina fai le taimi o isi fo ia ngā tupu. Ai le ngata fo ilea o taimi o wha masino. Taimi e wha au ua ile wha masino. Wha au ua i tangata tō fia le tue tai i lo lato nu. Peo nei ele wha masino e 5. Fai upo e se fulu. Ele ngata fo lolo mta upo se fulu. Fai upo e wha. Nai eile. Ti ato le tai po le tangata o lo fa penao na fai matupu po tangata tai mte le taimi leo fa masino ele i ein tupu. Ele fai tupu Israel. Wow. Fa masino na mai e tai ia le nu o le tua. And after a fai tupu. Ina ua vinga le malo mosa la tupu. Al fisili foi. O aina ala langa. Ia o le asa tonu lau pa mai. Falling mai. Na ala langa tangata i uteia ma fai lo atu o Yesu le lato Mesia. This is our Messiah. Fear. Full of excitement. Why? This is the prophecies that it comes into hand. Fulfillment. Ili aso lea. Ala langa ma fai lo atu o Yesu le lato Mesia. Ai ose alanga. Usum tua wawhine. Ose alanga sa fai ai lea nganga. Sa tumu i se mana onga whapolokiki. It's a different attitude. Ese ale mea nā leion ala langa.
Ai leo se wala au sa tumu i se faa lea nganga. Ala visili o le asa la tu mana onga. O le la tu mana onga. O le faa o le tanga. Mana o mia se faa o le tanga. Mana o mia se la vea ina. We need a savior. We need a messiah. We need a conqueror. Ma tu te mana o mia se tangata e manu malo ina i mātou mai le pule Roma. Le ala lena la tau ala langa i le aso lea. Osana. Osana. Tarona uta ua mo mole wingo le upule Osana. Save us now. Save us now. Upu Osana e lua ni upu o iai ole. Hishwa, no winga, save. Faola. Sawele upu Yesu, sawele upu Isaia, sawele upu Hosea, sawele upu Yosua, tele yo ingo yu teie, sawe i le rutule po le alea, sawe fuela le ingo Yesu. It means to save. Ye faola. Le ala langa la ulia. Hishwa na luinga. Faola mai mato, now, taimili nei. Not tomorrow, but today. Ala langa lea tangata. Sa la tū mana nao, ia whaola mai la tō. Mai le pule Roma. Sa la tō whaatelitali se whaola tanga e whaasau mai ei la tō mai le pule sa wā Roma. Ale visili, le hale whaola tanga na sau Yesu e whai. E le o le tu ai ngā whaola tanga lea na sau Yesu e whai. O le whaola mai i la tō. Pe whaise taua. Le Jesus solfanua na sau le asini ringe file mu. I came to bring peace into the world, not a war. Le hai, e le pe o le mea le aua, excited ai tangata i o taia. Tau Yesu e maile, e leo le tu ai ngā whaalatanga lea na sau Yesu, ai whai sina lo loto atu usumtu wa whawhine, e lo loto i tu tonu o le tangata le whaalatanga, na fio mai e Yesu. Na fio mai o ie whaasauina i tātou mai la tau. Mai le maa losi o le angasala. O le au tū tāua le na. E te tau wai ono tātou wha manatuina. Ma le fia le aso ananafi o le laupama. E wha iloa tuai. O Yesu e to atasi na fio mai o ia. O le tupu, po le Mesia. E lavea ina i tātou mai le wha whanonga. E au ai ona tātou vi ma whaamanu, vi ia ma whaamanuina o ia. Mai o tātou loto. Whalongo, ona ua ia whaia le manu ma lo mo i tātou. O le ala winga o le laupama lea. Le ala winga. What is the real meaning of palm? Te alola winga o le laupama. O le manu ma lo. A victory, triumphant, manu malo. O le Levitiko e lusu mal tolu, o lona whai pui whase fulu. O taimi o le sauninga o le tapenakuro, te le fitu sauninga Israel o whamanatui i tausanga uma. Fitu sauninga. O le sauninga muli a le ta o le sauninga o le tapenakuro. Ia po le whale apitanga fo. E whaatonuina i le atua, le nuu ina ia no nofo i tonu o fale vo i e fai i lau vau, fai la, fai e lawe ai la ma le lau pama i la i me ato ai le fale lea. Ma isi la au ia lau ta ua atua pe a fai taulu fai upu. O se whainga ina ia whaatino ai le wha manatu ai pe o le mea sa hao ia Israelu, a o ia i le tonga vau. I lo la tau wha manatuina leo le tele o manu ma lo, e le ngata o le puipuinga ma le shelter ingo la tau Yesu. But to commemorate many victories na whaia le tua mo i la tau. Ma Levitiko e lusu tolu whai pui whasfulu. O le aso mua fo i tau te ave ai fua o la au mātango fie, o lau pama, ma la o la au fele, ia po atasi fo i sesi le tau mai ene mia o le atasi, a le la au fele le tau mai i, makarava mai le alia, mai o tau oli lumo iova lo o tau atua, i aso e fitu. O no mena whaia e le atua ia te o tau. Po manu malo na whaia e le atua mo o tau.
Ya le foi toi fam tele ne mia ele ta upe valu alo no fai upe fai o su man valu le fam na tuina wa leva le toi fam na tuina sa ninga ya me se vol sa ninga on tapena kuro I inal tu se ne mia ta upe valu toi fam na tu mai ai ia le fai ngo fale ia te mio ne mia ma e Sarah pe mai tu te atu e mai olive vao o atasi ia pola au fele o olive malau pama e fatu ai o tau fale e tofu ala ia isi la au ia ma mauna winga au le winga o le pama I le vaai tangata Israel le ufe maulungi I tonu I lata mai fale ia e fatu I lumo o lato fale po tua foi fe maulu I tonu ma o lato vaai I la ia peno fatu e tofu e ele winga o le olive vao ele winga o le atasi ele winga o le olive ele winga o le pama Ava ai la tangata Israel, tangata Iuteia I lau pama I whai e lato whalea, mo le fitu aso. E wha manatu mai I lato, le manu malo. O le visili, pesa sa ili tangata Iuteia I seo langa manu malo. Pesa lato wola I seo langa manu malo, I nei tau sanga I tele, ma nei taimi I tele na lato, wha manatu ai nei sao ninga. Au lea fo se nganga na whaia ia tangata Iuteia le nei alalanga ma le nei whaafeilo inga how they greet Jesus and they celebrate Jesus on the day. What was the attitude? What was the motivation? Lea le winga, lea le nganga. Se tātou wa ai le nganga o le whaafeilo inga Iuteia o le fio mai o Yesu. O le ale whaafeilo, o le ale nganga. O se whaafeilo inga ua mauluma. Sa alalanga malulula upama mo le lātou manatu, o lo lātou mesia lea, o le a au maia le manu ma lo mo I lātou. Pe a whai e whai, lana tiute pola na mta whai oi. Na sauai. O le wha umatia leo le ma lo, pule lo langi o le ma lo ai fatu le malo Israel. Ai tupu I lo le lato misia le pe asau. They claim their victory well in advance. Wa maluma. Ele o fia le aso le ama. Woi o saul mato misia. O mato wa aia le manu malo mato wa aia le fae ina. Fae mato polonga. O le awhaea le mātou ti ngā ma le mātou mawtia I a Roma. Ese mamau ma le mea lena sa o Yesu. Ese mamau. Sa lātou whaafeilo a Yesu o so lātou misia wha le tino. Na te whaolaina mai lātou mai le malo Roma. Lātou te lei whaafeilo ina Yesu I le aso o se misia wha le nganga. Ai wana o se misia military leader. That he will fight the war, fight the battle, and conquer the Romans. Sa la tau lei whaafeloa ina Yesu o se Mesia o le aia ave e seina mai I la tau mai le polonga I le angasala. Ai sa la tau whaafeloa I le aso le o se Mesia ave e seina mai la tau mai le polonga I a Roma. Hosanna, Hosanna. O sana no mato Mesia, sa umai le langi mato Mesia, o le tupu, e malosi. So we claim victory already. We are going to win the battle. He is going to conquer. He is going to defeat the Romans. They were well in advance. Ai sale me le fina ngalo Yesu. Ala langa o sana. Ola mai manto le aso nei. Ele sa Yesu e faola ila to mai se malo. Ele sa Yesu se sol fonua na saule asini. File mu. Au mai le tala le lei o le file mu le malo langi. Malo lo tama. Taua I o le au le manu malo mo tātou. O e ola manu malo po e ola whaia ina. Le tātou te ole le lo langi le nei. Pei a le mea le sa i eitanga te Iuteia o le situation po le tūlanga le o lai I tātou le teimi nei o lea. E ola le stangata. A o le matua I yamo le polonga. Matua I polonga lava. Ai leo polonga I a New Zealand. O lo polonga I le ngasala.
o lo polonga I vai o lo polonga I mea le lo langi nei. Fa mai upo Ioane le so o Yesu, mo Ioane mtau pe lima, fa upo fama lima. A wā o I lato uma o e whana nau mai le tua, born again po le wha nau fawina, po le wha o leina, tali Yesu. O I lato uma o e na whana nau mai le tua, born from above. E manu malo I lato I le lalolangi. O le nei fo le manu malo I lalolangi, o lo tato wha tua lava. Fa tua lea, fa tua ia Yesu, pa wale o le me wha nau fawina al tangata. A vea I ma wha nau o le tua lea, wha tua matalia o ia. O whamaila whai unga whai o ai se e manu malo I lalolangi, pe a whai o le e le tali tonu o Yesu o le alo le atua. O airi e manu malo pe a whai na te ina Yesu, pe na te le tali a ina Yesu, o ia o le alo le atua, o le tupu, o le mesia e whaola le anganga. E le whaola mai ang Usira po Australia po Amerika po Samo, whaola mai le polonga I le angasala. Mai fole Roma valu foi potosu malfitu a o tatu manu maloa iai nei me umalava ona o ia wa lofa mai a te tatou. Mo moko nito su lima foi po lima fitu. Ai fa fitai I le tua o lena te fo ina mai le manu malo ya te tatou talu lo tatou li o Yesu Kiriso. Nai fa upu lunga e lefa mai le o tie o fea lo tui. Le tuunga mau o fea lo manu malo. Eisa te ofo pe a whai tātou te ola whai eina lefa ma umana manu malo Yesu le taua mo I tātou. Whātou I lalo Yesu sa tani, whātou I lalo Yesu e o tunga mau maloti manu malo Yesu. O le mea nā len sa wa Yesu. Sa wa Yesu e fight the spiritual battle. Save, rescue us from the bondage of sin. Not from any power in the world. Not from any empire, not from any government or any strongholds of the world. Sau Yesu e whasau tātou. E whanau no le motu lava lea o tangata usum tu whawhine. Lea na ala langa, o sana ia Yesu. Ai mawai aso e ono. Ai toi ala langa, whaasa taulo ia teia. Nai le Ioane sumale iwa whai upo e ono. I nā whaasa taulo ia whaasa tauro ia teia. Amen. Ia. La sale o la pama. Whaate ia lava so o Yesu nei mea. Aisa. Sa whaate tali a so o Yesu. Pe moni lava mea uma nei. Na latu whaalongo ai perfecta. Whaalongo ai fo ia Yesu. Whaate ia ina walato wa aia. Le tumu o tangata. Le o mai tangata I le aso le paseka. Amen. Tau nuu Yesu Jerusalem mai wa mato na tumu le ai tangata I uteia wo mai anga I tono paseka nei le matei o lusu maltasi le na tatu feita wina nei le amtanga o pe fulu masu maltasi ai sale mana malama la ulia so Yesu sale mana malama I le fatonu ina male monio mea ia na fa longo ia mea le atu tupu I le aso e pe ona feitau ia I perfecta e winga ia Yesu malona uru fale manu malo ia pola na malanga whaatupu I se teimi o iluma a lea la ua mata ona coming to reality le asolea a leo whamao nia ina ua ma ai so o Yesu e lan tātulo na ngai tu sia mtau po suma lua le Ioane po suma lo no fa peno feitawina ua lei loa e ona so o ia mea I le fuata inga vai he lei loe ona so. A ua o Yesu I lona malu I le aso. Ona lato mana tua I lea ua tu sia ia mea e winga ia teia. Ua lato whaia fo ia mea ia teia. Amen. O lea, ala langa. Ia e mulmuliane. Bua lato toi ala langa fo I lesi alanga. E whaafisa ngai, e whaafia ngai. Ma le alanga o le manu malo le ana alanga ai. Ma le skelu fa suma tolu no fe fa. Na fio mai foi. Le pupulo Iova I le fale wala mai I le fai toa is a sign. Amen. Le ala te utala I le aso lea. Le aso lea o le laupama. Le aso le laupama.
A o lesi la tu su singa a Ezekielu le fai upo e fasuma le ono, fai upo e fasuma, fai upo e suma le lua. E ese la lesi ulu fale mai Yesu le ai, e a fo i si tatu o ti ai. A le fai tu toa le se sae, usum tu wafene. O lesi o na ingoa. O le fai tu toa auro po le ka o le Golden Gate. Taimio, e li ilea o Herota, le na i tu e fai a. E fai ngoina fo i le vai taimi o le vai taimi lava i o Roma o le Beautiful Gate. Beautiful Gate. Po le fai tu toa o le matango fie. Ngai ta ua le finga ngā luenga mta upo tolu ngai ta ua i le anoa tua i ane ma pe telu i tonu o le malu e ui atu le fai tu toa lea o le matango fie. Po le fai tu toa lava lea isa sae. A lo fai ngoma ina o le fai tu toa o le matango fie. Le na aisi ele pipili lea na faa tu lai ma faa malo loe e so o Yesu i ile fai to o matango fie. A o tangata i uteia lava. Tangata i uteia lava ia. La tu te faa ta waina le ngoa e tau ole the gate of mercy ole fai tu toa ole hanga le lei. Lo wingala e ta ua tele le gate lea e faa o nei ngoa. E fai ngoa. A ole fai tu toa i sa sae po o ngangae. Lea e whata ua e perfecta o le whenga inga tuai. O le whai tutoa lea. A whai, ia, o lea la e whai mai ia le teletonunga o tangata skola ma, teletonunga o tangata Israel. E o mai le teimil nei, o lo loka ina ia le whai tutoa lea. E lei toe te tala ina, talu mai le teusanga e ta silima whao, te wha maamlama atu steip. Ai ina ua o matu ia Yesu ma le urufale mai le whai tutoa lea. Ia ona o i lava le taimi ina whaelenga ina i e tito, so sunu le ai. A lo tu pe le whai tutoa lea i le tu sa sai. Le ua toe, le lava iai ia nisi o vaenga o pā o lo iai. Ai fōlinga mai, o le whai tutoa lea. Paule o le fo o le si fai tu toa na survive mai pe le i whaalenga ina. E o mai lava le teimile nei. Lea lava e iai le fai tu toa lea. A iai le whamtalanga whapea o lo loka ina. O lo tapunia. A whaila o lo tapuni. O na whea na loka ina i le fai tu toa. A whea fo i e toi te talai. A oi fo ina te. A oi fo ina loka ina. Sili le tatu sili wa il fai tole se ta wa wa fai tole le na u fale to Yesu ale fa mai lo loka tau sanga e ti a ta silima fao ia pole senituri fo i lona se fulu male fa ele te ta i ol vanga au ta o le Ottoman Empire ia pole wali fo i le na la tu fa fa ina fa to ila loina Roma na mo Roma na vai lua le malo na lua tupu il fai unga Roma ele pau. O le tūla le isa sae, the Eastern Roman Empire. Fai to ila loina le tangata lea o e ingo ia Suleiman, o le Empire lea ta o le Ottoman, o tangata Mosalemi. Tangata la ia na la tu pū lea Jerusalema, ina ua to ilalo Roma. E malo losi atu ngai lo lesi pito Roma e ta o the Eastern, the Western Empire Roma na vai taimi. Na o leo le pule la ulia. La tu le pule tangata le ngo ya Suleiman ma failan fatu nunga e local palea. Aua ne itoe te talaina. A yele mafu ana na leo na local palea po le fai tu toa lea. O fa longo le tangata lea. E leo le Mesia tangata Iutea lea na fa atari lea na alwatu ia po Yesu. A la lawa e fa atari. Na ala na loka. E fa pele manatu le tangata lea. Ina ia pui e ina i te ia wa urufale atu ia le Mesia leo tangata Iutea i stemi. I stemi. Le na. Ai awane ingano e tātou le valo anga eskeru la lea to i sau le fasu mo le ono le fai pue lua. Fa mai eskeru. O fai lo mai ai. O Yesu. O ia lea o le afio mai. Mama lepe, mama tala ili keiti lea. I lona toe fio faa lua mai. E leo le fio mai si tianga a lona toe fio faa lua mai. Mama tala ili keiti lea. Mauru fale atu loi tono Jerusalema. Fa mai upu.
a sauni fo ele ali sili se taulanga e manatu fua o ia ona faia la vaia e faaava noaina fo ia te ia le fai to toa ua faasanga isa sai. So le sawi Jesus, Jesus is mentioning here as a high priest. Te ri fo ele o toi fai ase taulanga o Yesu le la mo mua te urufale I na te toi am te ino na whaatanga ma whai taulanga I tu tonu o pā Jerusalem. Ia pole malu lon tolu lea e te tonu ke rishano le atu e whaia. Amen. Au Yesu le whamai o le ali sili. Toi whaia e le ali sili ma sauni e le ali sili se taulanga. Amen. So he came as a high priest. E ava no ai le whai tutole, e toi ulu whale mai ei oia, I tu tonu. I le aso lona toi e fio mai. A le whai tutole na matala foi, I le teimi na ulu whale toi oia. E whai loai, oia, o le Mesia. E le whapela o Yesu, ele o se Mesia inga o le tali eina tangata I o te e lona, ti atu le asini. No, that was their perspective, themselves. But Jesus was being revealed as a Messiah, real Messiah on the day. Le aso le lapama. Le whai loai o ia moni a lea o le Mesia. And alana le tari e tangata I o te. He came as a stranger. Le ngata e la tu te loa le tari o Yosef. Mana tu whatau vai. Ai sa vo Yesu. Na te le whaia le mea la tu te mafu. Whauma manantu iai. O le ha. Pingi Roma. Ato I laro Roma. O le lato mana o ngatu pito ale na fa ato I laro Roma. As we Yesu le whaia. Amen. So that gate's supposed to be open, always open. And at the puniele, tangata mosalemi lea, te mosalemi lea, ele senaturi lea. So it's been a while. Taluna loka. Fama yo omal taiming, o la lava loka. Fa pea la le li lea. Fa pea voi tangata mosalemi. Aya e loka I ele mfeng tala Yesu pe asa ulona mana malona power. Fa to ato e open ale gate lea. Ale gate lea ta ole. Gate, the eastern gate. Ma le winga fo I le gate lea. E wha manatu mai ai tātou. E toe a fio mai lava Yesu I lona toe a fio whaalua mai. Ma whātū lona malo. Whai ana. Asai mena o mama mea o malo tu toe Yesu lea. Whaola Israelu. Whai le whaamisinonga malo. Ia. Umalo mea uma whauru whale le malo. Tu tonu tangata e sauwhangai lona malo. No fotupu lo Yesu. Whatasi malau pa ia. Mo le afe tausanga. Ole millenniuma. Ja. To le la ua. O lo le fiafi u. Le sale o la pama ua. Fia malo lo Yesu ia ono moe leo I la to watu foi le petania lua maila le fale o la salo montu va fine ia ma malo lo ai. Ia se o e le si aswa. La o lo le la solua. Ia to yo mai lo Yesu le tai au. To so mai Yesu e to atu le malu malu. Le finangalo Yesu le aso lea leo le ao e mana e wha mama le malu malu lon te maa e leo le aso lau pama no wha mama ai o le aso ngafua ia po le aso lale nei te o mai lo Yesu le tai ao e ma te o leo la malanga le Yesu no mai ia e o mai na i le a foi i au ta fola awala mai nisi o le konga maki a le mati anga pito mai luma le awala po le ngā mati au tafo le awala I le watu le aoanga I Jerusalem. O le ele mati o lo pito mai a. A pe Yesu mana ia I o le lau susi mai le mati. Ai o te Yesu. E le imani fua. Mana ia le lau susi e le imani fua fa pe na o ma le ata o le o langa fa le nganga le tatu te iai. Mana ia mai te unga. Mana ia mai lava lava e lue lotu. Mana ia me fai. Saki me uma ai o tonu ai le ini fua tonu o le olanga whale nganga e le o ini fua e fua mai fafu o le ata foi lea o le ata lea o le nu o le atua Israel atatu o tiena fai atu leo stala I nān vaenga na walo anga e whate tau ia Israelu le ini fua ina o tau nu atu Yesu le manu sa ia si le fia ai
le fatu muino lo toa ia na o le matina salo te upo fai tu nei o le matina le ni fua fe tu o Yesu le mati ona o le ni fua o lo Yesu le man tau atu Yesu ua tumu mai ia le lo toa le tau no fai ni maketi tonu ole lo toa le falo lon tama fe fatu inga suinga tupe vaenga o le malu le tau na fai ni fili makeki sa ia fuli lau nai le tusia luka lona mta po suma le iva le voi tusia Mateo fuli lau sasa le mai tu tuli fafo mai le mai Yesu le luka na suma le iva fai po fa suma le ono mai o lo fale o le fale ta talo lea a wo to faia le fale o lo tama maana o e fa mea to asa Yesu le aso lea ia no ole le fiafi ia ona te lia na teacher Yesu tele awa onga na uma le aso le faila unga Yesu ma wa ma ina ile a falungo longo le au for say le usatu kaio ma tinga yo la tu loto o le fiafi to fo i le petania ia ele yo se hotel and no is ainga le ainga la salo mono tu fa fine o lo le ile aso tolu to lia aso sang aso fua aso lua le ringo le aso lua po taiao o le stolu na le vai aso le tata no le vai aso poponga po le vai aso pa ia to el vo Yesu le mal o mal o le mongo o live fai wela tu aso o le taiao le o le aso lua sa to e o to Yesu mai mon so e o Jerusalem sa la to lo ai la le matile ne fitu Yesu o matua i mangoa it was dry and wither wa ko uru malau mana tua lo e laulia le mena sa no Yesu makau kia ma le mati uso mjo va fin o le ata fa tusa le ole e tolu vaenga e tolu to inga la au e fa tusa ia ile malo Israel tonu tu spa ia fa tusa ia ile tu lo vai le na ta wa nele mati o le ata le o le privilege fa le malo fa tusa ia Israel mo na tu fa le malo their national privilege na ile Mateo lu suma le fa ipo tol suma le lua tol suma le lima fa mai auto va ia foi ia le fuata o le mati o tu tongo mai ma o lau siusi le lanu mea mata o na lau e no to lole la mata ona fua mai ma ia nai fa tau le nu o le tua fa tau ia Israel le o 1948 le na to fa fo ye le tua on tanga te lo na nu mena nana tupu le mati wa leva na mamango mai le mati mole afe fitu se lau valu se fulu le fa o tau sanga na mamai ai le mati le ito ye ni fua talu mai le ti a fitu se fulu le na fa ta ape mo sunu le nu le ai ala me tupu ta sima fa valu to fa foi o le winga langa o le mati po le fa le malo wa matona taimilei wa matona lau siusi Israel. Amen. Atonu ele not in the fullness of its fruition, but it is starting to, to come into its harvest. Lau a matona fa to tongo mai ona badi so fua ai yele taimi ole amatua ato toai le fuata le pole malo Israel ta pena iloa mo lona malo afeta usanga fatasi ai matangata nu ese ile malo le numa pole malo Yesu ilunga o le fonga ele o le si me lo fatusa e le tua ia Israel o le vine fatusa e le tu fa le nganga spiritual side o le nu ngai le tu si Isaia lona mata upo lima fa upo mua lua fa mai le tua sa o eli foi la vine ma o to la vine soreka na o teu fa mai upo isa ma o faia le pai teu wai ai pete ya ma nei te le to ma nei me ngo fai ai le ni fua le vine la le winga e le ni fua fa le nganga ma nei te le la to me fai ai le ni fua fa le nganga
lu e foi tātou I mea ia. Lu e tātou usum tō whawhine. Tangata o tau o tangata keu shano. Wa whai o le whatusa ia Israelu la au e tolu. Whapena o ma tātou Israel whale nganga. Tusa tātou o no le alofa tu no ke riso Yesu. Nei ama se senga. Malo le mati pe uma tātou. Ea? Ta tau o na fua mai ele nga o le lausiusi mai. Tau nei ni fua e mau e tu tonu. Walango la o le mati pe e tele no ufi e lau mea lanu mea mate le lau te tele. Ai tau mai fua from the inside. Wape ngā fua leo langa whaale nganga o tangata. E fua e tu tonu. Ai aliari mai lai whafu. Au tu tonu e ai. It's an internal harvest. Ai loa I mea whatino e whafu. Ai loa I le amio e whai whafu. Wape nā fua la leo langa whaale nganga. Mai le tua na o eli teu ai le ni fua ma ngai le pa o fai ai le ni fua ia male olive fatusa Israelu. It symbolizes the religious privilege side of the people of God, the Jewish people. E fai lo ai lo la tu fale lotu. Ese le tu fale nganga ese mo kaka po le nga o le lotu just religious. Ai le Jeremia lo no mta po suma tasi fa po suma le ono mo suma fitu. Pa mai sa o fai ngoina foi o se olive la wolola e la le lei e te matango fi e fua. Ia ai mo le foi fai tau mo tu singa fa mai foi le tu ia Israel. Ai le foi ni fua. Ma nei mai me fafo. Ai le ni fua fa le nganga me fa le lotu ma ngai me vai ai mana o miele tu ni fu ele se mo ye me fa le nganga me fa le lotu me religious nga le ka ke fai ka ko religion ale man nei religion ai ia overcome ele power le tu ma ia li uma tatu anga nu uma me uma o tu tonu le lotu ia lalo le fo le pulenga le atua. It should be under the dominion. It should cover with the authority of Jesus Christ. Fa mo mua le atua. Onga le overcome le ma le overpower me fa le lotu le nganga fa le lotu. Esel me fa le meta esel meta o me fa le nganga. Esel meta o le fa le lotu because sometimes religious spirit can destroy us. O le nganga lotu. E wha le anga waka lepe a le nganga lotu. Ia leo langa o le tangata. E mwhaianga le lotua. Ai le eise mawhitanga ma le atua. Whainga le lotua. Ai le aise te le tonu ia o onga ma le lo loto. O le whina ngalo le atua ala iana o onga ma le na upu. O lo o mai ai tātou. Amen. Ia, lena. Tau nu atu le malu a o Yesu sa le fie to te le foi tau langa le forsei o le aso lua la sole atao e po la stolu foi tau na mata sole va yaso fa longo tu Yesu a misal tau talo Yesu le na pule his authority ita te le laulia fai ala tu tau pulpulenga na sau le Mateo lusu matolu fai tau ia tau pule sai lili sa wala e foi le molia Yesu. Fai sa wala leia. Mo sa wala fasioti Yesu. No sa olea. Esa sila file le Yesu ala tu tau pulpulenga. E mai leia oia. Mai e fai atu ia te la tau. Ile fa masinonga matau tia. E o mai ia ila tau. Nai sau nana Mateo lusu mantolo. Pai tu Yesu oi sole. O tau tunga mau o tau, teu mai fafo a o tonu, tumu I ponga iwi o tangata oti. Nei, tu le wha msinonga, o ma le wha msinonga ia o tau, ono o le tau, a nganga lotu, ai le ai se wha mahoni I le atua. Misi le wha mahoni. I o tau o langa ma se mata tau I le atua. I o fefo inka ika I loku, e o mai lama skanga kai, e fasioki. O feo ika ka loku wapenga. Ia tonu te leo lama se tangata e fasioti. Pea foi o se kirisiano.
e mawhaianga e whasiutia le tanga te lo ino iai. Wala vale na. Whaianga te loa, a ita le tangata. Na. Pia ngau e whasiutia lo uso. It is like you are murdering your brother and your sister. Why? Because you hate. Kako kakalo. Penga umala uli, kaka fai loku, kaka loloku, kaka skula fongo. Ale, wamakang fefa e kaulam lama Yesu. Not only to accuse him, but to kill him. O le uli fa afiafi wo o stemi le fiafi o na alu le o savalinga Yesu. Mon so anga il mongo olive le tu sa el manu. Le aso lava lea sa o atoila to lungo le mongo olive sa o to Yesu I lana la unga I lungo le mongo. Piritu on the mountain. I la le te moe le tusi. Le Mateo e lusfulu a Mateo e 5 ono malefitu. La unga umana Yesu, ele o se la unga foi le lunga le moto tangata. Meka o le piritu po le talanoa. Talanoa, na no foi Yesu I lalo le maa, I lunga le maa. Mai e talanoa. Talanoa ia hai, talanoa I ono so. Talanoa I ono so. Ana yes, nai mo e foi I wha mo monga mai na muli atu le moto tangata. Ai li liu o ia alu anga I lunga le monga. Talanoa I ono so. Talanoa I lana tama e kalesia lea. E tusa male tu ai ngā ola e ola ele tangata o le mālo le tua. Le tātou tā ua le tātou mta upo le mālo le tua. Tātou mta upo le na mawai atu. Now Yesu e o atu le ese senga. The differences of the one who is living in the kingdom of God. Contrasting with the one who is living in the kingdom of darkness. Ese senga. E me mai Yesu amu ia. Oe whatupuina le file mo. Amu ia e whanono. Amu ia e sawaina. Amu ia. Amu ia e loto mama. Awa o Yesu ili tu ai ngā ethics, ili tu ai ngā ola, tu ai ngā, ili tu ai ngā soifua e ola ili tangata, ole malo pi oe ma. Tangata ese mai a mionga, aisi tangata, e le teritonu e iaise, ola e whawawau. Na. E matau lila. O le mata upu e lua se fulu ma le wha le tusia mateo. Lusu ma le wha. Te lo a kuata loa. Te lo e la le umangi le tato mta upu langa o lea. E tato te le i o ese mai asoe. Lefto atolu tato aso. Te lo la wha uma le vaso lea. Ia ma mata tua ise sin tato mta upu. Oyo le vaso lea asau. Pea le vaso lea ma ki o e masau makapolo. Pea e malo lo elva ya solea ai afia mo se avano elva solea nango le so malo lo e ola fa uma to ita to wasola ke lo mna fa tup tup ai mani e o me e a fo e o ina mo mo ita to le so na nga e le tato mata upu le mateo le lo se fulu ma le fa oka I tonua le ia ile taimi le ole a o I wo ese mai le malu ole a nga ia tu la to ta uma finaunga le mta o lo suma tolu umana fa sa o te Yesu mana tu la foi taulanga male ai o tu lo mta o pu lo suma fa le la lo mai la o lo mo le wo il tato le tonua le la sole ta I mean la so ele so lulu ia po le so todo. Sorry, le todo. E po le lua fo, le le ta le tu tonu ia le, vai nga le mtau pe lusu mal fa. Mai ona uru fa fo le Yesu, o mali ese mai le malu. Ona mai ele ona so ia te e fa sino ia te le fale o le malu. O feta le ia tu Yesu ia te la to. O to le lo e nei me uma. E moni o te fa ia te utou. E le toe se maa I lunga o le tasi maa. Ai uma no solo I lalo. Le ua. Wa amata ua. Wa amata mtau po Yesu. Amata atu I. Se langa loto la uli ia. Po ani ala tu fisili o le afai. Po le ase la tu whalongo. Le afo se la tu I loi. I le winga ma le ta ua tele o le mele fatu Yesu. E winga le malu malu. Winga le malu malu. Porque le malu malu
Faini upo ni si wingal mal mali utai a antua I tau ai ma. Anu fa mai Yesu solo lalo le fale lea. Tolu aso solo lalo ai o te toi faia. Fa mai la ia lea. E moni o te fai atu ia tuto. E le toi ai se ma ai lunga o le tasi ma. Ai uma ono solo ia lalo. Ia ai emolo ma le ata. To sala le taimi leo le usa vali ese. Sa vali. Le ropo le ale umin sa vali mai e Yerusalema. E le malu malu. A ngai e le maunga olive. E lope a famaila pe a fualele. Sau mai e a foi peta ni e lua maila. E a ngai e Yerusalema. Le alu a ngai e le maunga olive. E le mamau tele. Le la usa vali. A le la ua emo ele ata. O le ua ilunga le maunga. Il fai upo e tonu. Fa mai ua nofo i e le maunga olive. Na o mai e le ona so ia teia. Ua nao I lantou. Ua whapea mai. Ia e whetala I mai ia te mātou. Pe o a whea. Ia mea. O a mea. Mea ia na whai atua Iesu I talangi o le malu malu. O le malu malu lea. Solo I lalo I aso e tolu. Tolu aso e malepe ai umanto e whai. Umaso e tolu au te whaia. Amen. La. Mai se po se a foi se pai whalongo le fesiri. Ta ua le fesiri. Ngā leinga umi le tala noa Iesu. Ile lana mata upu I lunga o le maunga. Nga le mtualo loto al fesiri la uli I o fesiri ai. Pe se a foi se fai lunga o lou ma liu mai. Ma le ngata anga o le lalolang. Tasi le fesiri ai tolu le leo na vaenga. Alam kua whainka al fesiri la uli ia. Mai leo Yesu. Ona tali atu leo Yesu. O whape atu ia te lato. Ia o tō nei wha se ina o tō se tasi. A wai tō tele o mai lo ingoa. Ua whape ane. O au nei o le keriso. La tō te wha se ina fo I tangata tō tele. Ia masaua ia. Le matau tia. Ma le māneia. Pe ana lava statu te me whaitau umai. Le vaenga lea. A matua Yesu whai longa. O lona toi fio mai. Ai linga teilea. Matuai I ona so se faa moe moe. Faa moe moe ola. There is a hope. Not only the things prior to my coming, my returning, but there is a hope beyond persecution and hardship. Ei le faa moe moe tua atu. O nei mea uma, pe a ho'o I le teimi o te toia fio mai, o ilm ta upulea. Na lo wha matala mai a Yesu, mea o le a ho'o mai, I le unga o teimi, at the end times. O atul mata upu e lusu ma le lima, wha matala Yesu, wha masinonga le teimi muli, wha masinonga malo, ma le wha ulu whaleina, o lona malo, I le teimi e nofo tupu ai, I lona malo. Le la ua, ya. A o le I ngai ese Yesu mo no so I le maunga olive. Ya. E le manatu mal tel tununga o nisi skola. O le teimi le sa ia I le malu malu. Teimi le sa I le malu malu ile I o ese mai. E pe ona ia le mata upu e lus fulu ma le ono, no fei upu e sfulu ma le wha ma le sfulu ma le ono. Fei upu e sfulu ma le wha o sfulu ma le ono. O lo ta ua mai ai. Le nimo ese atua Iuta. Ai alu le au whaitau langa, le au li ia. Au I le manu manu, le mele sa I aile o le maunga olive. Alu e Iuta, e whai I le au whaitau langa. Po le ase mea mai maia pe a whai na te whaalatanga mai e Yesu mo latu. Se wa ai e le ulu. O le ala alu e a mai Iuta I le savalinga le wo I lunga le maunga. Ala ua umana, la ua I loa lana mea o le a maua, le a mola na tupe. Fia voi, tolu sfulu ea, pene pe, se me va pena. Le na ofa ia e lauli, I tono le malu malu. E watu maoe. Se o whaita uina. Lusu ma le ono. Alo na whai upu e whenka o sfulu ma le tolu, suma le wha. Suma le wha. Whamai o na alua I lea o le tasi o le to se fulu ma le tolua. E ngoi a Iuta se kala. I le au whaita ulang sili. Ua whape atu. Se a e ale mea tō te au mai mao. O te whaala tei nai o ia te o tau. Ia ono la tu avane ai le ia te o tupe e tolu ngā fulu. Ia, o te mana, a matan tā la tu tātou lenga. Pe ese se fia walau mai, wha popo mai so fina ngalo, ia pe i fusina ofisili,
ia tala tu tatu leina ia ai last time tatu to fo mai ai ia fa mai ale le ia isi tatu asui to e langa ta uolo I fu ni me ta u lava I tonu aso na ia o se aso u mi le aso le ia le usau tatu wala mo alofa tatu wala mo alofa Talofa poni. Alofa Antonina amo yo tina Ia le malo sia faftai vatula sunga. ia le li Faftai tele la kambol. Mana ia tele mata upu ne ko tula le po. Le umar fia fa long long wai mo ia pai tau fo ia mo. Ia le mo mala mala le solo le mai el fa mala mala mai no. Ia le tua. Faftai tele la mole. Tai mi fa mala mala mai na ia fiong ale tua. Ia le simea o le tau mai o mau pa ia o le suela va ia mi fai tau atu iai o le sau tonu wani mata upu le faftai tele fa malo lava I lau sunga mo le fisosoani ia me se a au nei e tina e fia sa ili pe le fionga le tua mala malama ia le li ia ele e vala au atu lava e lango lau po kalame fa malo fo ia tisa tai fa mala mala mai le afio tai a tina ai manuia tele lava nei polo fa tu fo fa le tua ma no falo aftai tele a tina ele sunga ia sau ia ai manuia tele lava tu tai mi por karame nei polo fa tu poni aftai Antonina ia manuia lo fo ile vai aso o pa ia le nei foi vai aso pa manuia le tu ia tina tu fe lo I fo I stay mi luma ia fa se fua talo fai mia la vale tu ya Antonina fa talo fo le statu la talo va ku lau sunga fa venga talo fa o ile sa no ya o que o foro le que ya le ori e pi fa so no la kiki lo se fo kalolo ya van el swafa ya o la fa lo longo por calame a ko alenga e folo mai so ngai pomi fácil o kango le ku fa senga mal mako saungi nga ngafi ia Dei se va se me o nga so solo le lo fa mal anga me u mama mau ga i so mako so saungi nga ngafi ia ye wa le ka ko lo ka le leite sa ya lo mga ku ai lo ye pe ku sa o kan ko ngomaro si le fia lo sunga wa o ai o la ofisiri lo sunga ia e au mai so mga ku pe ku sa maro o wa fo ka mai bai ia le a se winga ka o le winga a ko o le a singi le ka ki el ka ko fa o la langa malanga fa ku ponga o le elua uputa ua kalolo o le asini o le loto mau lalo ma le file mu me ta ua ria pe fo no fo yatu al manatu tangata taunti ti e mal tu por sol fanua langa le ai taunga sawe ia materia sa so fanua lo winga la sawe e fo le oli tau e fo mo le mai le tau e mai le langa sol fangua ia mo le tau ai wale sa sol fanua ia Yesu pe fo la sol mona le no foi tawina le te mile no vai ai na sau ile asini e lua me ai o le anganga mau lalo o le tupu loto mau lalo ma le tupu na te mai le file mu e mo ka lola singi e le nga ko file mu wa pi so le se me mau lalo le vai pe ai la i me o sol fanua mo kariota ka lolo o lava sa o le lo sa wang na o fa lu inga la sa wang wa lo fo nga kal ku sa ma kal kal ngo me se kasi fo yo kamale mako mafka o le lo kuanga ya sa fa pe nga fa ngo si mai aka ya o la ukari nga ave o lo wa kal ku ngo ma lo lo o le mangu yo la sing se kulo se mangu si fa ka wa ya ana ya ya lua ele se mangu ka ulo ya ala le menga ku mo fili e Yesu ya ki e langa malanga fa ku o le winga nga me
Ia. O le loko mawalalo. Ia nga ua e whaamakalenga mai sa o le refi kawile de ia la malo mga kung whaari anga fi. Ia ma ua fui kamai. Ango songo ua. Ia tele. Whautal noi le. I me whaale nganga. Oh, man, nei e tele. Ia. Makua o kia loko e mongi au fiasa kausanga. Au nginga ia koe wha mga kuanga. Kau o kia pe a se mea lef ka whai angaf. Moni lava. E vangiria whai kauinga mar whaki ngoinga o mea umare lau pama mea oka le makang o fie pongi. A wha whikai kere a lau sunga. A wa vera lau wha malamalama ma le wha pupula ro kere o mea. O mau. Wa kiri malamalama i ro ngei kangaka pongi sa. Ia le tua. A wha whikai lau sunga pongi. A whikai o lau sunga lava leo wa vema. Mori fa singo ala le kako vai kau o kako saungia ku yo puponga. Nga foi vai so pa yo ka le kako. Ya. Moni. Ya mori kila ku nga fa whikai. Tai foi ya to lo so. Mani so. Ku ya ki o e mai so for ku mo ngo falo. Ya, a mai so o waso ko o saungia. Ya, fa pe foi lo ku e kalesia. Ya fa pe foi ma o ma fa nga u ngi ku ka ko wai. Ye le tua. Ai lo fa ke la so ko finki a ko nga ke kala ka ko lenga. Ya, le Antoni na ya le va tai lava. Tu fe lo foi stabi. Ya ka ko fe lo ai poni. Ya manuia lava so maliu. Ya manuia le seka. Fa se fo ko. Ana e tele, mai tele. Ta mo tanta noi me fa le nga vi le tua fa talo voltato la ulea. Talofa? Ja, maar Bonnie. Talofa? Jacobo? Ja, maar hoor ze voor Moa. Oh, mijn ternaki. Maar je gaat kijken. Teri, je ziet ook al zo. Ja. Ja, wat kon je nou je zo iets van je koare in de zaal bij de laku kon voor. No, en nou lu uit ton. Nang e tonu fa tonu ole. Ela foi le valoanga le perfetanga mas e perfetanga le ai foi Ezequiel o fasu lu le no foi te wina e sa mo sa ele pula lo no inga o Yesu le o fale tu tonu male malu le ma ko le volte mi le o foi le o la e ele malu ia wala kanga male pela lo fale le mita o utai ma Fafkaya no sunga mole o fama manga mele saunga le mai oi mai pere last week le sa ka kalangoi de ya man suwa mai de o mai a sal o ya oi ya te kure de bakki ya o mai au so I peon me ka wanga ro funga le ka kala ro ma ko ingale ro so me de ya se me ka wanga se ta ua ya me vo ni vai ke mi le mo o wa fe ka usanga ka un mari ko fa ola ya ya ko ai ya so mala fa no so po ya le mana o che wa kai pero so ma fa ngapon te tele lava foi lango mai lo fa tele atu ma família tu ya tu check mala inga o ka ko pa postar ya la je uta tu malo lo va so le lango le ya lango la so malo lo ya te lo a fa ya sa usau ia wo usau fo ka malo lo fio pe ya ore le ese si lo oficial le arenga ore sa wa nga fenga usau nga okay manuia lo fa tele atu le lo fa tu se to ainga ia fase fo pa ya fa lo fa lista tu la talo ya to mo watu to te foi mai pa foi o fia bala mai manu le tatu minute limba lo lava ya lena ya pe no tau foi le finta te le aso le no le aso le aso lua ya po le aso foi se aso umi o se aso finta mai le manu mo le tele le vesi mo le fete nai o nga Yesu mo le au li nei au tai lotu ya po le au Santorini foi ya ngata foi le aso so oi mo le
alu le savalinga nga ilunga le mongo olive ma mafa o onga Yesu ma longo malie le tele o isi o onga manaia o isi foi vaenga o onga Yesu ia sale itali tali ngofie le auso ia le tele o ia fatalo foi stato la talofa alo fala malo se fo malo ia oile sa no fa moli lo lo alo fala lo malo la alo la sa no mai no yo wa nga le la o fa sa ko lo ngai Yesu fa mole Yesu de me lo ki fia mala mala mai ke mila nga mo me sa ko lo Yesu po o fe ko mo ne ile la le ka o le ala I toro rosa la le fia toro rosa la le toro rosa ia ese si upole ole na tele fa long mo moile il naingo toro rosa toro rosa salo ole alon fa Britania ia o ke leilo okay ai te o fe tu stala se au tele malam la mai o pe ngai o le sa ngai Yesu ma o korokota okay I korokota okay ia mo mai le scripta nga ia o le ale scripta le ale tu sile ia le na upu e kuso o su nga fenga ia mo fa no ngai lungo de ai okay il vai ke mi fa te ngi ia okay o mai ia ia fa ka finga mo fa malos okay Toro Rosa okay Toro Neila tele ya yelo susu engale ele nai mo fa malulu watu le fa ya la si fa wale tatu te o te ile il se sia tatu langa lele o ila so veride ya bola solo no le vai sol nei no wanga e pi kau fu ya sau ka kom ka por la o ku fu sau yo banga ia ke o fu sau lo ingo sau ya banga ia la ale ba yo ya ale ba ke fu ka mano ale lo ya lo ingo lo ma ka polum sau alo fatu e manuia la man leva yaso ya alo fatu God bless fatu fo ya dai mo la no tatu no stasi ya pa fa yo e fia bala mai le fiafi okay ya to le sole le sumi was a long day and they returned to Bethany to fo ia le I Betania ma malo lo ai mole po ile ainga fo yo la salo ia mana yon to fa fini na ile Mateo lusumal tasi alon fa po lusumal tolu o la lusumal fa ma lima sumal tasi fa upuna ia le to fo ia tulo Yesu e matelia o le vai aso le a io sisi taimi tatu to mai au to fa ia fa o ma tu le solo na fa ia po le solulu wa fengo fia le solulu ia wa ti lo ia ile manatu male el tonungo la skola sa malo lo le Yesu le solulu e po le solo na fa fo le vai aso pa ia mata mai le sa e lo tawa mal tu pa ia ni fa mamonga ia ni mena tupu ile aso le solulu ele manatu fa pe le aso le sa matu ai malo lo le Yesu mo so ai sa e sa ni ai mo le aso taua le la so ai o le aso lona lima ia po le stofi foi lea o le ao mai e le fiafi ia mo le latou paseka mo le muli le fiafi le o le stofi ia ai si i o tatu tal noa ia e le vaenga le na i sesi tatu mta upu ia o uma tatu temi ia o le a fais tatu talo ato vi ia o ero mātou tua vi ia lava lo swafa pa ia lo swafa silsili swafa malama mātou te whaftai o no le mātou ta upu tau no mai i lona whai unga nei taimi wa sa e mafutai nei mātou ale lua nganga pa ia whaftai nei ta upu wa o ina mātou tu e whanongolongo ai e le ta ua tele o mea no o ia te oe Yesu elo mātou li whaola
mātou te fia whaamana tuina, awa e tā ua ia i mātou, e maua e fo ia i mātou, o ni mea le lei mani au ngā maleo ngā mani au onga mātango fie, i mea na tutupu i lau soifua, e maise o teimi mulmuli, whaafitai Jesu iawi ia oe, au iei le no foa, le no foa, le lofa tu noi le tu tau mtau o lau tama, fautua mo mātou ti talo, mātou wala watu, ia ewe soa soa ni mai, e la mātou whenga iei fo ili nei wa yaso, whai ngā sauninga, me se fo le whao maina o ngā luenga, pui ma leo leo i mātou o lau whanau. E maua i mātou se wa yaso manuia, aso maliu manuia, se aso tuitu manuia ai fuafuanga uma i mātou, manai o mātou ainga. Ia fo i atu lewe inga i atoe, a manuia i au tangata umalapa, mai se la tau, na mātou mafuta le nei fiafi. Tu maulewe inga i atoe, le mātou tua, nei e o atu le whaababau, ono Yesu talo tuai. Amen. Ia, tā mo, ma lola wale whaafonga, ma e tātou polkrami le fiafi usum tu whaafine le li, whaafitai langolango mai, ia tango i share tātou mta upu, i lau timeline, ia e o tuai tātou mta upu foi, ia ni au o manisi o sio tō ainga, whaalongolongo ai, i le tā ua o le nei, foi mta upu tātou tala noa le fiafi, ia, ia manuia lava, ia le, nei foi vai yaso, pa ia po le vai yaso po ngā Yesu, ia whamanuia le tua ia toe, e le suafo Yesu ke viso, tātou toe whailoa i le vai aso fo, lau tō waunan lei poni fonti, whaasoi fuia, mo le nei fiafi. God bless.